Host number 1 musobanuzi wa mbere Kigali ndagarutse nanone gashoka episode 12 ariko mana we nze kujya abandi bakennye yorantangaza abandi basobanuzi barakennye wawo ndi mwumvisha hano nawe yarakennye byaranze yo abayo naberega wese umuntu usobanurira nawe mutuzu tureka kuriya nsobanurira muri mansion mba nariye mba nabikurikiranye harya ngo muturusha iki muturusha umufungo se sha muturusha amashuri se sha muturusha umubosi mwiza se sha bateguye nabo The Focus Media Entertainment episode 12 gashoka dutangira Bossman datangira none ku munsi wa none sasa ibintu tubishyize ku rundi rwego urumva Navi ni wabazanye story yamaze kuzana story turatangira hano dutangiriye ni hey dutangiriye now dore imiterere yaho niyo barakwereka abagenzi ahangaho ishoka abasirikare barayitegereje tegereje shoka yaho njyango yaho sinzi sasa ngo barayibona bigenza bite kurikira agafilime 5 kwa 5 Bossman The Focus Media Entertainment Navi yaraje Navi ndogo kuza aza kwitegereza ahangaho abagenzi ishoka aje kuyigurisha kandi ugibuka mugenzi wa Dave bagenzi nawe bari kumwe Dave ni bari kumwe bimeze biteka turari nawe twamugize ikivejuru arangira atangira kubyimba usigaye ari umufigira ngake do fungurira Navi yarinjiye navuko yakinjiye nanjye simbizi Navi niba ari bicyarya Navi nuko yakurya imyumbati myinshi cyane ari wazanye trapeze dore azanye trapeze nk'imusobanuzi yitwa Federico cyangwa amatapi do ndagira gukanura arcyo do boss shitani yaje kumureba boss vipi we bimeze bite sha wa mujinga we ibintu byose biri style boss naribi mba ngubwira je iminsi myinshi sibyo neko mezi nyinshi biciye baragiye bastard warabuze narabuze ariko ishoka yarabuze ndetse kumara kubura abayibye nabo babirirwa irengera ariko wameugua tena wamaliza kufa wote bandi bose ikipe yacu yose urabizi yishwe na virusi leo hii tuko mjini je nawe reko dusigaye muri uyu muki endelea uranyumva ndakumva boss na wewe tuko wazima je nawe gusa dusigaye turi bazima boss ndabyumva ex yetu kwa uzuri na ubaya iri yashoka turayikeneye kukizana ikibi sibyo iri yashoka igomba kuboneka byange bikunde shoka igomba kuboneka iriya ni ime n'amafaranga menshi cyane ari feza kubwa hari kintu natekereje ariko ni iki se kandi boss reka dushakishe indi kipe yabagashoka tureme n'ikipe yabagashoka abandi bose bishwe n'icyorezo metero nzovu yasanye tunaweza kutafuta mtu mwingine aweze cyangwa reka dushakishe undi muntu wadufasha kubona irashoka boss aho kugira ngo dushakishe abandi bakozi benshi mmoja anatosha umuntu arahagije cyane Dave yarahamagaye Dave yakomeje guhamagara Navi ndogo bagenzi arabura kugeza kumubona nahamagara komeza guhamagara bagenzi Navi aramubura bimeze biti katurori haya basi qu'est-ce qu'il y a il y en a beaucoup vraiment je pense vraiment Chirogao waje kumureba naanza shika simu ya mkononi kwa vuga mu Kiswahili ameshika simu ya mkononi yagufatia telefone za guhamagara wamupa namba ya simu anaikamata kumara gufata nimero ya telefone kaso jas no barategereje dore ngaho basi angane neza ari umukatumeze nkakagongoshaho gongo kamugereho cyane nawe no umukozi wa maradiyo nemera hano hepfo arotse gukora CPU iramushyana yishyura isambu Navi yaraje wewe simama dede tubanza tugusakesha wasanga ngo uzanye imbunda
Kivejuru twiki yo nasigaye ari umufigira naye ngo yashinze ngo YouTube channel gusa shabe zakugeza kuki ko wahombye. Oya bas do baryamye amashanja bari tayari mama we gabo yakomeje guhamagara ariko watu wiko wapi wana mbona batu sibawoni mbona batu sibawonage batu biriko wapi no uranyumva kirango abagenzi bakiganira shitani telefone barayihamagara telefone ya shitani yarahamagawe bimeze bite yendo guhamagaye sinzi niba ari iki kibazo kibaye barampamagaye Dave yahamagaye bagenzi shitani ndagira gukurikire Dave yahamagaye shitani ko yahamagaye shitani hello Yes. Yego. Ndashaka kugira ngo nganire nawe. Wewe ndashaka shoka yanjye kwa mujinga. Nataka shoka yangu. Shoka ajire nataka shoka yangu. Niyo nyeneye. Umva ngubwire. Takuletea ile axe, okay? Ile ira shoka ndayikuzanira ndimo ndabikoraho ndimo ndabikurikirana. You won't touch my. Wowe nsezeranya gusa ko sheri wanje mufite ntacyo muri bumutware. Niba sheri wawe umukeneye ushaka kumubona we manzu mishoka yanjye wa mujinga we mujye mureka black. Mujye mureka gukina n'amafaranga nta nkundo zizame bice. I'm telling you this somewhat. Yatangiye kwica kazi. Ndimo ndabikurikirana ishoka ngomba kuyigwa ariko sheri wanje mubona. Hata vipande. We nutamuma nje urumva nutama ibyanye nanjye sheri wawe ndamukata bipande kabisa. Kama unahitaji bibi yako au mke wako. Niba ushaka umugore wawe Leta shoka yangu. zana ishoka yanjye kuko nutabiza nanjye ndamukata bipande. Awe nta kibazo ndaza kuguha location. Please don't touch my. Ndaza kuguha mbega aho turaba duherereye we nugira ikibazo sheri wanjye ntagire icyo umutwara. Kama shoka kama mpenzi wako. We urama shoka yanjye nanjye ngo we umukunzi wawe. Nta mikino kandi samburake. Uraza ni mikino sheri wawe atabakia bipande. Shida. Hizi bwana. Haya basi. Ninzi hakuna shida. Tunahitaji nataka shoka yangu. Nta kindi nyenye ni shoka yanjye wa mujinga mujye mureka burake. Mujye mujye kudusaniza vungere. Hiyo haiwezekani baba. Hiyo haiwezekani usitaki. Tena usikie vizuri. Kuongea tuongea naye tu. Vugane nawe kisa kandi. Wewe mishoka yanjye nicyo kintu nyenye icyo nyine. Nataka aksi yangu wewe mujinga. Wewe karabaye shitana tagira ngano no kubigira birebire. Abigira beef. I'll call you back. Sawa baretse ndaza kuguhamagara makanya. Okay. Ngiye kuryamira amajanja hafa. Ngiye kuryamira amajanja ku mihanda. Bimeze bite? Ndafite umupampe hano sasa nawe bayambaye iryamazi. Aya bas. Yakomeje guhamagara abagenzi na vibanza yamuriye. Nabo banza yamwambuye. Ngabo. Ngaho ye. Dore ngahore. Ariko aragurutse abagenzi abarinaza. We. Nyereka boro. Bayifite mu ibaga bana, bori kumwenye baga bana. Bora za kuyimwereka kukwenye baga. Aksana muonesha. Namweretse. Shock. Ya koja. Yawe ntaye wakoraho. Wayikoraho gutase. Give me the money, I give you the axe. Yurama cash buni nanjye nkwishyura. Nako nguyishoka sorry. How much? Angahe? I need 5 million. Urama miliyoni 5 utazima ubyihore. For this money. Amafaranga y'abanyarwanda kandi. Have you used mobile banking? Koresha mobile banking se sha. Niko. Give me your number. Manimero yawe angahe ibintu byose bikurikirana fast. Therefore, Ibintu byose njya kubikurikirana rugenza ngando. Navi yatanze nimero. Tanga nimero angahe mugabo bikurikirana nimero. Arayimukubita miliyoni 5 zonyine ari mukubita agahita hindura ubuzima. Save it. Naya bas. Bimeze bite katroli. Tegereza message niza ndaguha boro. Message niza nahitanye gukubita boro. Iki ni cyo tubikurikirana 5 kwa 5. Bimeze bite sasa kurikira agafilime. Tegereza agafilime wirebere. Ngaho mama we. Ukanya sasa kumbe Dave yarinjiye. Dave yarinjiye bagenzi. Ayishokera imigurishirizwa boro nyewe ndimo najya kuzikurikirana boro narayizaniye mwarangiza mukanya sha. Aza yomboka aromboka nk'iyo mukata ari kwibaca no sha uzi ari guhindura password. Cha.
Siyo Max Ryan ari guhindura password avuga ati naka ndakajyanye. Yewe. Do. Aza gutyo gake gake. Aza yaje gake gake. Buhoro yitonze. Anyonyomba. Aranyonyomba ko yakanyonyombye. Ga. Tiye. Shoka irimo iragurishwa byebuke. Kandi amafaranga arimo aroherezwa kuri money transfer. Napfuye mama we, ko mbona uzuye abasirikare napfuye noneho. Nikira. Abanje kuza cyabadege. Mani niga ngewe buriya zigira ngo vungereza z'ikintu nitaho cyane. Revo ko yakaje yishoka ntago mwayirya ntimwanijya barababeshye mwabajinga mwe. Ibintu ntago bibaho ari inyabya. Ari inyabya. Abundi vipi peti anza leta sababi shop. Wewe mjinga sana. Kira ngaho kumbe yagize gutya itabagwa. Wewe uyu mujinga uyimukate. Muriro watsa iwe napfuye mama we. Sasa navi bagenza yisa kwepa. Navi yarakwepye. Mjinga. Yewe. Muriro waratse. Mjinga anaingia anatokea wapi? We, mjinga sana anatokea wapi? Haguruka kira vuba mjinga sana. Haguruka. Yaramututsa mutuka igitutsi kibi. Yama mwamwumvesha n'amajwi avuye. Urinda wa mjinga. I came from Nari nguricira muniganyira wabazaniye ira zahabu. Wazanye na kira gisumasa. Niko. Bisobanuye ngo uzayishoka yangiri n'amafaranga yanjye ahantu ari. Tugenda unyerekana. Rwose ndabizi wa mujinga agiye kwerekera ndahazi n'izina ry'Imana. Darahiriza n'ijuru ndahazi n'izina ry'Imana ngerajya no kwabereka. One bullet and your head. Genda uhanyereka nutahanyereka ni isasu rimwe mu mutwe wawe wa mujinga we ubwonko urabubona hasi busesekaro. Kibazo ukuntu yabona yanapfuye shabakate. Yes, I know the guy who can just. Kose na ukuri kw'Imana ndabizi neza mujinga namuzi turaziranye nahita mubereka. No, Sara Burak. he will just take us where he is. Namuzi ari umuntu uri buze kumunyereka herereye nahita nyine rumba ngenda buntu karajya kumunyereka ubundi tumubone. Karabaye. Lakini uzano nava herereye. Aya basi. Saguhamagara. Bunduzo. Amani bunduzo. Yakomeye amani niga. Abakanye nindwi nitahinduka. Ugasanga umuntu atangiye kuvuga nk'umukate. Amani bunduki we. Urabana amani ndabanashaka kugira kumenyera Navi aherereye. Yes, I just need him right now. Ndamukeneye nona. You come take me. Gira baba uzo ndebe man. You want to know where he is? Ndashaka kugira ngo menyane aherereye man. Birihutirwa. Karabaye. Migazi y'iminsi mujye muzirinda cyane nyamuneka. Bara ntuzegere wemera ko ari umuntu umenya ahantu utuye, amenye gahunda zawe zose, amenye imipango yawe yose, amenye ejo hawe hazaza. Uwo muntu se iki ibyo bintu bizamenwe nawe gusa. Jay Polly yaravuze ngo yisha munda buriya nuwisha munda nta uzakwiba. We utaza gutuma kandi nkuraso wa mujinga we nuramukunzaniye ibintu bya vungere zanjye ukazuzuza ndakurasa umuhumetso bastard kandi urabizi neza ko iryo gufwa nta muntu ujya urivura iryo gufwa n'ingufwa rihengamye yo rihengamye utagira kugenda nk'umusobanuzi yitwa Senior no umusobanuzi ukenye ujya wibeshya abantu ngagendera ku ifarasi ntabwo aba yariye cyangwa gishwimirizo birefu wa santere umusobanuzi nawe ariko erega nawe gengo mwandusha amashuri sasha mwandusha umufungo sasha mwandusha ingagari zihembera igihe sasha munasetsa do aje muri Hyundai Tucson mbanana na yamamaje kuri make cyane iyo modoka barayiguha tunafika tugeza aho tugomba kugera yamagaye wa mashoferi bagenzi wawe undi abinjije mu kazi shoferi wabinjije wabigishije ubujura abigishije ubusambo abigishije no buraya munasetsa kanya sohokamo barasohoka
byihutirwa cyane 5 kwa 5 nze kubereka ahantu nava herereye bimeze bite Katurore Navi baramushaka 5 kwa 5 to angari utuntu muvuga bamagarira utuntu burya tuntu tw'udupfunsi bamgenga sana nagopa nini basha mgenga sana Brother, bringing my money back. Genda ugarura amafaranga yawe Amakaritasi amafaranga yanjye Amakaritasi we nuza n'imikino nawe utakufa mbiyo to none Yes, sir. amuhaye akazi akayagira ngo biratwa mwambitse kuko ngo ntari yeni mukate none darasigaye ari umufigira ariko cyakose do yarafite role zidashira arangije aragenda iki gashinga ngo cano se iri heza iri mu maso ku 133 none KN baba bizi neza ko aho hantu niyo watembera cyane abantu bose uri umuntu nk'urumogi biroroshye cyane kumufata navirwa nk'ibinini Navi Navi baramubonye bageze Navi baramukurikira Navi bamuriye nyomeko ne barangira mukate ndabizana ari bukatirerega tasubirayo uzirinde ko hari umuntu kuzi neza cyane wa muntu bukuzi neza cyane avuga ati gore mu muri hano ndaza kumubonera hariye niyo mpamvu buri icyamamare nanga kugendana n'umuntu wari we wese nagendana nawe gutariko kandi mizi neza ko abantu mutari bazuri uyu nguyu sasa iniga yamugambaniye kubera ininja wagenze kandi ari bari rukarankana miliyoni 5 buriya kuri mobile money afite n'indyango ya zahabu nagiye barabeje candagiye nimwomereka nzivuza mfite na mituwele aya basi aya baramukurikira dore nyameko bamukurire nyameko bagenze umugabo amakurire nyameko baramukurikije shaho dore ngo ndagiye mwana ndagiye wangu bito byawe ariko mugiga kanyaruka we yarakunyarukiye afite amafaranga bajya mwitondera ndapfuye yako ntarebe nzifuza tu kuko dukomereka buriya dufite ubwishingizi we mubikurikirane abandi batangiye kwibaza niba bafite dosante karabaye ndagiye mfite umufungo shawe mufungo nzajya kwivuzamo mu Bihinde ninamuka nakomeretse aya basi afite amafaranga afite na zahabu byomba bifite icyarimwe karabaye baramukurikiye we amafaranga ya boss mwana gabanya imikino we kivejuru gica ku rundi ruhande kivejuru shakiye ku rundi ruhande bandi bose barakomeza baratora marangire kugira gutya kubi bitagera kivejuru ragikwepa nagiye mama we nagiye dore nabandi dore ngabo karabaye mama we ira hano kumbe ishumi ye magara inshuti ye magara niyo kano kanya iri kumugambanira niyo kano kanya yamugambaniye do bibabera isomo nyamuneka uburu ujya wirinda iniga yakugambanira kubera kibero kivajyo yakugambanira ikakubera snitch kubera inshuti ni Yesu wenyine Navi yabonye bidashobotse kugenda tiramugambaniye inshuti iramuhemukiye kubera ninja nende jambo ariko kubera ninja dore kivejuru bajyaye imyenda turacyambika tukigera ari none gisigaye ari igifigira gusa sha YouTube cha n'umashinzi iri ntiri mu mazi nta n'umusubscribe ushyiraho video karebwa n'umuntu umwe arakinnye ariko n'ubundi mukatemba mutwikira baramukamata Deva reba yose nawe nshuti magara uriya nyamuneka ujye wirinda ko hari umuntu umenya ibyawe byose igutari kunye iniga imenya ibintu byawe byose reka da iniga yaramugambaniye kubera ninja dore nawe yakoze ikosa rikomeye cyane uriya ntuzagera ugambanira gengo kubera ninja cyangwa yarabikoze none uyu munsi asubura video ikarebwa n'abantu 4 nta gitaramo na kimwe atumirwa amasigaye atumirwa mu bitaramo byo mu miseso ibaze nawe cyangwa niyabikoze ugambaniye gengo kubera ninja uyu nawe akoze iryo kosa bwira iryo kosa iri kosa Imana nayo ibibona gutugambanira gengo kubera ninja Imana ibibibona
ahita agaruka kugambana. Debe agaruka kugambana. Agambanye rimwe, agambanye bwa kabiri. Hello? Yes. Where are you right now? Ako bantu uri hehe wako? Nona? Umva nkubwire. I'm going to send you the location. Ngiye kukohereza amerekezo. Right now. Kano kanya wituza nonaho. If you delay, it's now or never. Nucererwa n'uyu munsi cyangwa se n'imizigire bibi. No, I'm going to send you the location and it's... Ndakohereza amerekezo ni none aha ngaha ibintu birimo birabaza birimo biragurishwa kano kanya mu Caritas. Gira vuba, simbuka. Aha. Yahamagaye shitani bigeze agomba kumwohereza amerekezo. Shitani akaza kikubirikanira urubanza, ishoka yakayikenda akayitwara cyangwa se nawe bakamutwara ubuzima. Namusura mu magarada abantu babaye bagisoroma ndandura muri iyi minsi. Asoroma arandura abana b'abantu urabazi. Araza ati ndasoromera isomba ariko nanayivuna sha muginga ntazeze imyumbati. Urabazi? Aha. Shitani yaraje n'amapampe. Shitani akuvira ari kumwe n'abapampe, ari kumwe n'aba Traxxeria n'aba Hele. Yaraje. Do. Shitani ari ukuntu umuntu agenda nk'umuntu urya kawunga ntibamubibona. Ari igihe bintu nyambibona do. Umuntu urya kawunga n'isosi nyinshi cyane y'amaminino. Do. Araza. Dore abamininwa mu kazi. Ahita acira ibigori none by'impungure. Acira ifumbi shaho mukate. Kata acira ifumbe. Kumba ku kanya. Ku kanya ruli muntu wash. Ariko mana ko semana. Murasetsa. Kanya bageze barakwereka 5k 5 yaraje umuntu yambaye inkweto za pirate mukati. Do. Ariko mana ibiri kubera hano noneho no mwibanga rikomeye cyane. Do. 5k 5. Aite chiniki. Kumana we wa mavuta rora gaitamo. We. Akose mana shamura setsa. Do. 5 narinje 5 kandi ubyibuka bigenze. Ishoka niyi y'umukata. Arayikeneye byihutirwa. Do. Aranakamba none yagisaba nka Keve Kadunda ari ukuntu nabanje mubone. Kiniki. Mara. Setsa arajya niyumvisha hari umukate y'umwami wa niki. Aya nariye se buriya kumbe shitani. Shitani nyana nakubwiye ngo bamona ameze nk'umuntu sosi y'abamenywa mu kazi do. Ni sosi y'abamenywa nicyo kintu yirirwa 5 kwa 5. Ara mu gashyikiro jikero. Ari ngubu shuka ndayishaka mite mpindura ubuzima. Ari shoka ya zahabu. Yewe wakurigira umuntu do yakurigiye umuntu. Mjiga. Aheza umwuka. Kuna akantu gashyashya kandi kahanu. Uhiza umwuka. Chance arakora akaza gahiza umwuka. Ati njewe ndaheza umwuka n'ubundi ahira rimwe. No shawu. Kadunde mani. Iki niki? Vungere. Shitani arangije araza do. Aba yariye kawunga na maminwa. Vayo agasenda kenshi. Warahana ajya kubirya kwa Verite. Ni byose. Kumbe njyanywe hano. Traxxeria yaje kubikurikirana afite abapampi Traxxeria na LA. Go. Ngo yitwa? Ariko cyakose umuproducer witwa Zina ryumviye hano umukate. Aha ngo ino shayinjiri wanje wa mugingo yamujye muri kimikino. Binje hamwe nzana bakate muri mansion. Shoka naifite boss yamane kutazanda. Welcome sir.
urakoze cyane sha murakaza neza boss. N'abazungu babivugisha welcome nawe ukabivuga bastard welcome zikintu bisobanura n'iryo koti rihenga. Do shoka dore ngiyo boro iri tayari kumbe boro kubiri tayari shitani yaje agomba guhindura ubuzima kuva mu gashekero ngomba guhindura ubuzima Eifu igahinduka bakurasa hele ahe baramurasa binicwe gatangira kwitsimba kumbe hari abandi binjiye karabaye baba we karabaye do shitani arimo arahindura ubuzima kubitaniye niki hejuru biruke muba pampe yewe yamuciye mama ginga ya burya sibuno bastard karitasi we ndashaka guhindura rayifu bane ibintu byo kurya kawunga n'ibishyimbo n'agasinda karinganiye kwa verite ndabirambiwe ginga bamaye guteza ari ibyibutse ngahita noneho mvuga ni cyakoze do kumbuka baraho bitanu yazanye none imbunda y'abamudahushwa bari kurikirana n'ikindi cyo gukurikirana umuginga wambaye karitasi we bijyanywe shitani bamurasa isasu ry'umuhumezo napfuye mama we rutugu bararokuye arararo vuze ngo iki wa musore simari kumbe ahe arinjira umu producer ukora indirimbo akorera i Musanze kora ngafite uruganda rw'imbuta nakora nibagiwe afite terapize hano sha turi nkweto mama we umwagite yambara inkweto nk'iya Mutesi abagabo bose ni inyana z'imbwa mukate yo yivugisha turaturu n'amatatuwaje mu kanwa bici do dore Mutesi kube ndava kurigira umuntu navi nakuniga master y'iryango ngezana nayikuye ryangwe navi yarebe yakina filime zo kurya iwo bugari utekereza ko navi none ubwo yabonye zahabu wamukizwa n'icyo ariko ngo no muhinde sha bastard nawe ujye ndebera ngo no mumetisira navi buriya ni metisi usatsi yirirwa menami ivungere You left him in the forest. Wansize mu ishyamba mugiye kugira ngo zabu zahirye wenyine sha dore igisambo gusa kigorye Fuck that. When I opened my eyes, I kanguye amaso yanjye bamuginga binana kubona mu karitasi ndi kubona baganga gusa tangira gutonganira vungere sasa icyo kibazo sasa cyo gutonganira iki niki noneho gupfa kuce ombe bitanu nyiri iryango yaraniyiziye sasu biniki we Kadunde mana bikoze neza ariko amatara n'iki ashatse yanakura Kadunde makura amatara kanya kumbe ko bari gushaka indyangwe kumbe nyiri indyangwe nawe shitani ari hasi mugenga ubukina na zahabu yanjye wa mugenga wishoka yanjye yizahabu I can't breathe it. ntabwo nabyizera indyangwe yanjye igeze we My God. zahabu yanjye rero ko nayibona ariko zahabu yanjye ugenze umusirikare arasohoye cyane Kadunde mani yarasase Sara zahabu arayibuze bizagenda gutubigeza muri episode izakurikira zamani basobanura 5 kwa 5. My name is Bossman with Kigali Hustler man shot we are the baddest they fight and burn them to the fun ngo baturusha amashuri se sha baturusha singagare sha baturusha amafaranga se sha ntibanize babaginga yo Bossman with Kigali Hustler man shot we are the baddest they fight and burn them to the foundation I'm out